jutra u Baltazar grad nahrupiše strašni razbojnici, predvođeni užasnim karambolom. Grad se tresao od urnebesne galame. Gradonačelnik Hrabroslav naredi policajcu Todoru da ih ušutka. Todor očito nije bio dorastao opasnim banditima. Zato Hrabroslav pošalje osobno šefa policije. Zatim gradonačelnik pođe sam. Na veliko veselje razbojnika, Karambol proglasi Baltazar grad zauzetim i obeća svojoj bandi svakog dana novu zabavu. Za građane Baltazar grada nastupiše užasni dani. I na ulici i u kućama nitko nije bio pošteđen. Izmučeni građani htjeli su pozvati pomoć iz susjednog grada, ali Karambol je lukavo spojio telefone na vodovod. Sjeli su da napišu pisma. I tako su sva pisma završila u smeću. A poštar Florijan raznosio je otpatke. Baltazar grad bio je prepušten na milost i nemilost bezdušnih razbojnika, koji su svakog dana bivali sve bezobrazniji. Jedina nada građana bio je slavni izumitelj profesor Baltazar. Samo on je bio daleko na jednom od svojih putovanja. No jednog jutra vratio se i on. Razbojnici su mu priredili vatren doček.
Srećom, Suno vratio se u vlastiti dimnjak. Ali i razbojnici su već bili tu. Baltazar im ljubazno pokaže svoj slavni stroj za izume, no Karambol nije mnogo mario za pristojnost. Profesor Baltazar počne razmišljati kako da doskoči razbojnicima. I dosjeti se. Prvo stvori krasan rođendanski kolač. Čim su ga ugledali, pohlepni razbojnici pohrliše na rođendansku proslavu. Nisu zaboravili ni darove za Baltazara. No tek što su progutali prvi zalogaj, dogodi se čudo. Na očigled razbojnička surovost je kopnjela, a oni se mekšali i topili u suzama, prisjećajući se svih svojih nepodopština. To je učinio Baltazarov kolač, ispunjen sirupom dobrote. Razbojnici propadoše u zemlju od stida i više ih nitko nikad nije vidio. Jedini je u gradu ostao Karambol, ali samo da bi građanima činio dobra djela i usluge. Ubrzo su ga svi zavoljeli, a on kao prije u zloći, tako je i sad bio neumoran u svojim dobročinstvima.